Thabzoshilo mfana wamaqiniso. Namuhla sizokhuluma ngenhliziyo. Inhliziyo seyinhliziyo ayamukeli. Inhliziyo ithanda inhlungu mihle namalanga. Vele inhliziyo injalo inokufuna ukukhamba la ihleli khona kamnandi. Inofuna ukukhamba la ithola khona imfudumalo. Bese iyothola la bazoyidlala. Lokubona iqiniso lamala. Bese amanga ngaphandle kokungabaza iyawakholwa. Ingakho sesizithola sesilimala ngokukhetha ukulandela yona inhliziyo. Ingakho ungakusoli, ingakho ungakubeka amacala. Futhi akikusoli nanoma unganandaba ngikuncenga. Ingoba nawe ulandele yakho inhliziyo enenkani. Ubuhlungu kusekutheni la yokufikisa khona. Into embi nje ngenhliziyo ukuthi iyakwekisa laba kuthanda khona bese iyokukhethisa laba bazokudlala khona. For example, beka mina ingingcengisa wena nanoma ungasangithandi mihle namalanga. Kanye nawe ngiyakuthembisa uyophetha kabuhlungu kulothando okilo njengoba nami ngaphetha kabuhlungu kuwe. Inhliziyo yadalela wona lobu buhlungu. Ingakho ingahlali la kujabula la ijabula khona. Ikhetha ukuya lana kunobuhlungu khona mihle namalanga. Inhliziyo seyinhliziyo. Baba.